Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 85 okushaba Ruhanga okutugirira embabazi n'okumwesiga. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya bene Kora. Mukama okagirira ensi yawe embabazi, wagarura aba Yakobo ababiire banyagirwe. Okiyaho okutayishikirira kw'abantu bawe, wasasira ebi byabo byona. Sera. Okiyaho ekiniga kyawe kyona, wareka ekiniga kyawe ekiri kwaka. Otugarure aha buteeka, ayi Ruhanga okujunwa kwitu, kandi oreke kutugwerera kubi. Oryatugirira ekiniga ebiro byona, oryaguma ogwerirwe kubi ab'obusinge bwona. Toritugaruramu amagara, abantu bawe bakashemererwa omuri iwe. Otworeke embabazi zawe, ayi Mukama, otuhe okujuna kwawe. Kampurire ebi Ruhanga Mukama aragambe, ahakuba naija kugambira abantu be n'abarikwera be eby'obusinge, konka barekye kugaruka omu bushema. Buzimazima okujuna kwe kuri hihi n'abari kumutiina, ngu ekitiinisa kibone kuguma omu nsi yitu. Okusasira n'amazima biryakwatanisa okwishikirira n'obusinge binywegerane. Amazima gamezire omu itaka, n'okwishikirira kwemera omu iguru kwareeba ahansi. Ego Mukama aryagaba ekirungi, n'ensi yitu eryareeta omweru gwayo. Okwishikirira kuryamwebembera kumubandire aho kuraba.